tukaba tuje no kuri pariti yacu ya kabiri y'ikiganiro, nkaba ngira ngo tuganire n'ubundi muri rusange cyangwa se tubagezeho amakuru ku bijyanye n'akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe bishaka kugahindura nk'ubwami bwabyo. Niba ari ubwa mbere ugeze ku Birindiro TV nyine, kora subscribe, ukore like, usharing ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza. Ugisharing kubera ko iki kiganiro giye kuvugirwamo ibintu bikomeye cyane. Voilà. Tariki 25 nibwo hasohotse ibinyamakuru cyangwa se amakuru avuga ko mu gihugu cy'u Rwanda habereye inama irimwo abagize ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda, umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka, mu kirere no mu mazi. Hakaba hari icyiciro cya kabiri cy'ingabo zirwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, aricyo M23, yari ihagarariye n'uwo bita Sultani Makenga, harimo n'uwo bita Sematama General uhagarariye icyo bita Twirwaneho, MRDP na Red Tabara. Kane hakaza Muhozi Kainerugaba nawe waje nk'umushyitsi mukuru, chef d'état major w'igisirikare cy'Ubugande, ahagarariye icyo bita ADF mu izina rya Thomas Rubanga. Ibi rero bibaye nyuma y'uko uwo bita Bill Gates aba mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma ya mbere ya Bill Gates twari dufite tariki 15 zivuga ko ingabo z'u Rwanda zagomba kuba zagiye, ariko bikaza kugaragara ko ari amacenga bari bashyizeho, arimwe twabwiye duti nibavuga kuvaho cyangwa se serofe abantu bajye babyuka barasa, kubera ko imirwano ya Amerika agira ngo barayibona no muri Iran niko bimeze. Iran bababwira serofe bakabashyira mu biganiro, barangiza bakabarasa. Niba rero Amerika itinyuka igihugu bihangana nka Iran ikakijijisha, yamara kukijijisha ngo bagiye mu biganiro barangiza bakongera bakabarasa, mutegereje ko mu karere k'ibiyaga bigari bizagenda bite? Mbere rero y'ibyo byose dufite andi makuru avuga ko uwo bita Moise Nyarugabo n'abandi bafatanyabikorwa bari gukora rukiritonoma mu gihugu cy'Ubugande no muri Kenya, akaba aribo bantu mwabonye ejo bundi cyanzu basohotse n'abandi bagenda bafatirwa hano mu turere RDF yagiye ifatwa. Bikavugwa ko rero ku kiganiro nakoze ubushize hasohotse 9,000 abantu 9,133 murambabarira, bakaba aribo batweretse. Bivugwa ko ndetse harimo n'abandi basirikare bagiye barokiritwa mu bindi bihugu bitandukanye, harimo Ubugande, Kenya, Sudani, Ethiopia na Somalia. Bakaba baje mu rwego kugira ngo batangize intambara yeruye mu karere k'ibiyaga bigari mu rwego rwo kwirukana kavukire. Ngira ngo ibyo bintu murabyumva shatse kuvuga aho ngaho. Hirya y'ibyo bintu rero twavuze kuri Bill Clinton waje. Nakoze ikiganiro ndavuga nti Bill Clinton ntabwo aje kubwira Kagame gakore ingabo ze, kuko Bill Clinton murababarira uwo bita Bill Gates na Bill Clinton nibo bantu bashinze icyo bita M23. Nibo bantu bubatse muri kiriya gihugu, nibo bantu bafitemo inyubako, nibo bantu bafitemo buri kintu icyo cyose. Ntabwo aribo rero baje kubwira Kagame ngo nabe hariya, ahubwo nibo bantu bazanye amafaranga. Ejo bundi ngira ngo nabasomeye amasezerano basinyanye ku bijyanye n'ubuzima, ku bijyanye no gukomeza icyo bita intelligence artificielle, ikoranabuhanga, agriculture, ibintu bijyanye n'ubuhinzi. Ariko ibyo nibyo batwereka ku ishusho y'itangazamakuru. Inyuma ayo mafaranga akora ibindi bintu. Akaba ariho hano rero tuvuga duti nyaboneka abantu mu karere k'ibiyaga bigari ni ukwitonda, ni ukureba kure, kubera ko akarere karageramiwe. Nyuma ya Bill Gates rero mwumvise ko hagiye kuza ambasaderi, niba atari yanahagera mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko yari delegiteri cyangwa se ayoboye iperereza mu burasirazuba bwo hagati. Hari abagiye bakoraho abaperezida muri za Iraq, hari abagiye batera muri za Afghanistan, hari muri za Liban. Byumvikane ko n'ubu ngubu Iran imaze gupfusha abayobozi benshi
ariho aje aturuka, bakaba bamuzanye mu karere k'ibiyaga bigari, abantu benshi bakavuga bati aje gukuraho Kagame. Nta Kagame aje gukuraho, ahubwo kubera ko intambara dufite mu karere k'ibiyaga bigari ijyanye n'imitungo kamere cyangwa se n'ibijyanye na ekonomi ku rwego rw'isi, aje guhagarara hariya mu buryo bwo kuneka aho izo ekonomi z'Abashinwa n'ibihugu bikorana cyane cyane n'Abashinwa biri, kugira ngo babone uko babahombya, babagabeho ibitero, kuko babona ko Kongo yamaze kuba iyabo. Hari ibintu turimo tubona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora, cyangwa se Tshisekedi arimo, cyangwa se Etat-Major ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo, tukabona ko ari nko gushaka kugambanira igihugu cy'u Burundi, ko nta kuntu ushobora gufasha umuntu ngo drone zituruka i Kigali ukomeze wiringire ngo ibintu Amerika izakora, kandi yaratanze itariki yo kuba ingabo z'u Rwanda zaravuye muri Kongo ntibagire ikintu na kimwe bakora. Na n'ubu tukaba tugitegereje. Amerika rero ntishobora kukubwira ngo izakuraho bariya bantu ryari, cyangwa kuko niwe yabashyize hariya. Mu masezerano rero bafitanye, twumvise ngo hagize ibyo bita Black Water, haza Africom, hari Monisco, ibyo byose n'ibisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko byaje ari kurinda umutekano. Ariko birababaje kubona abaturage bapfa, Etat-Major ya Kongo igasaba ko bagomba gukupa umuriro kugira ngo abantu batamenya amakuru asesuye, na drone ziri guturuka mu Rwanda zikica abantu. Bakaba baratanze impamvu ivuga ko ngo impamvu zira drone ziza zikica abantu ngo ni ukubera ngo bakoresha GPS, bagakoresha iminara ya Kongo, akaba ariyo mpamvu bakuyeho ibijyanye na internet. Ariko ni ukubeshya. N'ubu ngubu drone zirimo zirarasa, akaba ari nazo ejo bundi zatumye abazalendo bava mu birindiro, kubera ko nta riposte bari bafite. Abantu rero bakaba barimo babivugaho kwishi, abandi boshimira igihugu cy'u Burundi nacyo cyahagose kigatanga ramforo, kubera ko buriya hari ahantu harageramiwe. Mu gihe Tshisekedi kiri kumwe na kiriya gisirikare cya Kanambe, ntabwo Kongo izigera irwana intambara ngo itsinde hagati yayo n'u Rwanda, izahora ari kuri iyo ntambara ishobora kuba n'indi myaka 10 imbere. Niba rero abantu bashaka kugira ngo ikibazo gishire kirangire, nk'igihugu nk'u Burundi nk'inshuti y'akataboneka, mwagombye kubwira Tshisekedi agasenya kiriya gisirikare. Atagisenya namwe mukamufata nk'umugambanya, ahubwo mugafata bano bana mukabigizayo. Nkunda kuvuga ni mwamara kubigizayo mukabatwara, mukabaha intwaro bakadefanda aho bashoboye, namwe Burundi mukikatira nk'uko n'u Rwanda narwo rurimo rwikatira, nk'uko n'Ubugande rurimo rwikatira. Iyo ni inama najyaga, ntabwo ari proposition. Voilà. Kuri ibi bintu rero bijyanye n'ibyavuzwe hariya, reka mbanze kiriho kano kantu tukumve. To me, be myself, let me tell you a story. You come and I'm the one controlling Goma. And you come to say, I want to use Goma. I say, fine. But these are conditions. Goma is part of my problems. Ngira ngo aka kantu mwarakumvisha ati, niba ukeneye kongera gusubirana Goma cyangwa ukeneye Goma, nta kibazo. Goma iri mu maboko yanjye, ariko kugira ngo usubirane hari condition that I face with the government. And now it is in my hands. I will not give it to you until you show me alongside that how you address my problems. You want Goma, you want Kavumu, or Bukavu, or you want the whole of Eastern Congo back? Fine, I have no problem with that. It will only come with you addressing my problems. Ati niba ushaka Goma, Bukavu, ukaba ushaka Kavumu cyangwa se East ya Kongo yose, aho nagiye mfata bishatse kuvuga ni ukumenya nanjye aho ushobora kujyana ibibazo byanjye byatumye mfata hariya ahantu, kuko niba narafashe hari ikibazo cyo yashatse gusobanura. Understand? We came to this point because of this reason.
So if you don't address that reason, and it means the fight. Niba ntawe rero ushobora gutwara bino bibazo ngo nanjye bikemure, tugomba kuzarwana mwuka byara mugira ngo abantu bavuge bingana iki. Nta diplomasi ya Amerika izakura Kagame muri Kongo batamurashe, ntabwo ibyo bizashoboka, kubera ko niba arimo avuga uku nguku, niba yaravuze uku, hari abantu bamutumye kandi bakijyemo amafaranga yabo menshi, hari bamubwira bati hagume kuko twarakoze, twatanze amafaranga menshi. Akari nayo mpamvu rero nababwiye ni iza rya Kainerugaba hariya baje gutwara amafaranga, yaje gutwara amafaranga yo kujya kuranforsa ADF ku mafaranga Bill Gates yasize hariya. Kwiza rya Sematama na Makenga no kuza gutwara amafaranga y'M23 no gutwara amafaranga ya AF ya Red Tabara yatwirwaneho kugira ngo bakomeze urugamba. Akaba ariyo mpamvu murarimo barwana duvuga ngo barimo bararwana intambara imwe yo ku rwego ruhanitse, bitewe nuko abapatoro babo bamaze gushyiramo iki. Naho umuntu uzaza kukubwira ngo urabona ngo kuba Bill Gates yaraje mu Rwanda ngo yaje kubwira Kagame ngo bave ngo yamuzaniye ngo message ngiruti zindi, Kagame ni iki wasuzugura Amerika yamushyize ku butegetsi? Amerika iri bikubitana n'abashinwe mu Rwanda. Ndimo ndababwira nti nyaboneka abantu muri opposition mukaba mwegamiye kuri Kinshasa, mwegamiye kuri Gisekedi, mucana amaso abiri, ijisho rimwe Burundi, ijisho rimwe kuri Kongo. Kubera ko muri Kongo umwanya wari wo wose Gisekedi ashobora kubona agiye kuva ku butegetsi kugira ngo adaseba, agahitamo kwemera ko Kongo bayikata cyangwa bakayigira federal. Mu gihe rero Uburundi bwavuga buti dukeneye Niyombare, u Rwanda narwo rugatara ruvuga ruti ba bantu bajya baza gukorera inama muri Kongo natwe turabakeneye, mugasaba kongira batoraguye bajyanye Kigali. Kagame nawe atoye Niyombare amuhaye Ndayishimiye. Ibyo ni ibitekerezo byanjye cyangwa se n'uburyo ngiye mbonamwe ibintu mu rwego rw'imibanire myiza, cyangwa se ku rundi ruhande akaba ari uburyo bwo kugira ngo Kongo nimara gukatwa bazahite batangiza ibindi bitero ku gihugu cy'u Burundi bakoresheje n'ubundi aba wazalendo. Abandi mubwira ari igihugu cy'u Burundi. Gisekedi mubona agenda bigura intege kubera ko iyi ntambara y'imo yerekeye twese turahabona. Ngira ngo mu kiganiro nakoze bwa mbere nababwiye ibirometero abantu bari bagezeho n'ubwo ari kugenda babasubiza inyuma aho gake, n'urwego rwo kugwisha Baraka, Fizi na Uvira, mukaba muringanira Niyombare mu minsi mikeya bakamuranforsa ku buryo atangira gutera igihugu cy'u Burundi, ku buryo agenda agafunga iriya nzira inyuramo peteroli z'i Burundi inyura ku kiraga cya Tanganyika hakoreshejwe hariya hagati ya Baraka na province ya Tanganyika. Bamara kuhafunga mugahita mujya mu biganiro na Niyombare cyangwa n'icyo biseye mu M23 mushaka inzira izajya ibagezaho intu z'ibitoro. Niyo ntambara iri hariya, niyo barimo bashaka kurwana kugira ngo bafunge ikintu icyo ari cyo cyose ngo Burundi babupfukamishe. Akaba ari umuhungu wanyu Birindiro, kora subscribe, ukore like, usharinga ikiganiro kugira ibintu bigende neza. Tukaba tugiye kuri kiganiro cyacu cya gatatu kiri buze kuvuga kubirimo bibera kubizabejo, aho hateganijwe imyigaragambyo mu mujyi wa Goma, nayo ifite ikiri buze kuvugaho, aho turi buze kureba ikibuga cy'indege cyakava mu buryo wazalendo bagikubisemo umuriro. Akaba ari aho mu kanya.